Okay, 1-0, second cast, one fish. Kaduha pala ito, kaduha. Ere kaging bubutong ngayon. Butong makusog. So, itong total catch namon yan, ha. Yan. Kaya piyat mga gugsi. Wala. Dito na. Ito ang. Pero tayo na. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Anay. Saba. Anay. Para dakaya kitan. Video man ini. Sige lang. Pwede man sorry. Yan. Sa photo. Yan. Hehehe.